a wama yen ebre osi yemfa ni nkomo na yemfa nka ensam a edi mpuntio ene enwomapa ebeba yabrabo yasetena ene yafitina mu nyina mu yema obibia adwuma makwaba eba yemo nkomo dwumadi esumidin ni ohima sachiwa ahwenepa akrofi na yehia mu say ye mekacho say women parliament o emma sade ye nkomodie mutie na nyame adom nti ya wo maye emema wo mso ma hodo na ye ne wo madi nkomo atie se wo ye emema no wo mafam nso sade wo hunu emma wo ya adwen na ye adwen no ho na wo mudi bi aka ho enu nti na ye mo nkomo dwumadi bre aso na efri sabre ekosi se nondu bebo no frɛ wonu abi ne san frɛ wonu abi esa asam no ya maso o nti ono sofa na fidie no anto ha no ntie na enempo dia wuti trotro mu anasa wugina obi fikyire na wuti a akwanya na ba mayen wiase kwa ni mu na nema mu yefu nti Facebook Adom 106.3 FM wobehu se yeda ho no mu enempo dia obehunu dia ekoso no nyina na ubie page na wa hyeda ama ho bre na wa like ama me na afi wa sign so wa hye obetimi aye live streaming no kra wo de ohunu kosa wo kwakohwe bia bon say get started bi aba umie no so a ebemu akwanya na afi wo ye watch party anasa obetimi ahye se de be ye wabusua nyina ebehunu bie yemon komo ne asam edapono so a ye hwe eye sade ese ye wura aware mu wie a eniema bia ye toto no ase na edidi mu atimi sai aware se wankohia sabi okunu anasa woyere a wo adua na so owonyansa obetimi atenetene wo a na ne waware na ene ebego no eno nkomo na yebo enuti na meto nsafro sa yiwasum na tie na ebetimi abase bibi mpo awo hono mu a wo enso unim se wokunu no anasa be ma na ne wo hono ompe wo bi anasa okunu de yo na kwan a obefa so a obeka atene no eni asam no enti na nwumre ya meti hai sei eni awko Facebook na so obehumi a nana bedi de ono no te camera na chi nti wonhu nanim ohu bra bi na Suarez ebo ne nwom ma ne kra awre hoye no sa be ma no a so woye kase a cha ono Suarez no sa bra no ene che so onim celebrity pa na de akwa to Facebook ho no no opene so abonsa ma no sanso waye bi pa sanso na shine akwa ejina mechi asasra ni na so de ne ho nya den ba kokra owo ha ma mi ese nya mecha Thompson wono ena eja watete mi a se agimaduani adi aka ho onada ma ena ya ba betena ha na ti ayeti ha yi ye nyina yeti ha na cha se ehwe achire e de amama mi abu asi edu reverend kwa kwagina homme enu nti ena me na wotimi nka ene ti reverend baby awo bia nyakopon won kan ho sa brede o ya homi awie o ya homi awie na bra ne ka homi bi baby awo bia ne abusia no Mr nyakopon hia no hia wo ma ene ofiefo no wadwuma ensoso enka ho na yemfa aseda ema yaboafo besan abo mo sna me boafo a me no mudi nkomo ne akwaba Deacon Albert Nelson Kofiakom oye counselor na enenyo no kwa ne baye wone Mrs Agnes esi akom ono so ye counselor ne counselor ware na efinhie aduonum miensa wo ma ware no aware na nya finhie aduonum miensa wo a wutie mi a so ware de aduoni de wuntimi wujai no wo ware di sai wankasa kra wadi mfie sai ena so ware no watena mu afedi afono wa wokọ obi aware no nko ana di finhie aduonum miensa wate enso da so te ho a wo hwɛ akra ne abrewa enne wo mo bo mu a wo mo baye se de wo mo nanche wo nkomodi ati a efe akono keke na enu achi na mini aba Stacy di Mawusi Mrs Dodu owaha oka hu bi ene ebedi nkomo yi na mema badwafo akwaba owura ni owura yiri ni minu aba Stacy mema makwaba yeah Stacy wona ayake 20 man fan free wo so Stacy wona muti sai nyame adaroma bibia boko akasa boko Stacy wani de pa woni ti hono mu a microphone na wajuju yi ena owura eni owura yiri enso mema makwaba sha wonye wadwuma nwie na me sha se no Stacy
and na somewhere dabama so aye di ho nkomoni esese ewura aware mu wia enema bi wo ho no mo a yese e wo senkaye yo na ankema aware no so enso be hwe no ne yatoto no ase eti be wie no na enam saade no so na egu ya aware sesi yenhya ase sei empratwe ene ediko wura aware mu ye twempena niam nkitenkete ban ne ye a ema empratwe no mu ye anika ya etimi free aware mu a na afede aware gya ye ba niam nkitenkete na ebi tisan ansa na mesha ase me chia itifo ena me chia me hokafo so ena me chia me ma me ba akopɛ ena me bro no sofo nyina se ye be wari anyama bebre wo ho a ehia se ye hwɛ ansa na yewura aware mu ena amuse ede na nyama ye buye ni guso ansa na yewura aware ni mu bi nyama ye call relationship mu ansa nti ansa na ye beba enu so no ede ni enioma nkete bia ye emam pranatwe ye de a etimi ma ya se na ama wahunu ni so ni aware be ye de na so be kwa korura ma wie no na ase ahunu se se so no mpana ena eso na aware ebuo ene odo ene ntiase nyama saa na esa wo hwe se nipa we obuwa na obuo obusuafo wa hwa won se okako obusuafo ho oye obi a obetumi ahwaw se mo ware a ehwe ne nye sika fem na mbom so bi be hwa wani je ka ho nam ka se bi a wo hwaw se dwanhwefo a wo bedi wachi am wakwa didi ana wo hwaw so yare dampam na wo ye pagyato na mpapa o se eno krapo no o se ehu hia se wo yare kra se wo hwe se dia wo mpana no o hwaw se dia o treat you se wo yare a atwi ne dia be ye wa fi ha se fa from mami ye bo wudi e ka se ma wusia na obi ahu se ne oba me latin se mai eti no wo de wo hunu ne se obuo ene odo ene ntiase eno ka ho bi ene na ma me family fie ha na fie ha na menim sa po kronkron no ebefra ba mame mame Agnes esi akom memwajo ene nyure mame na mpom te sei me hwese de wani ma esresre na fasere sa ma one so mame mama chomre mu mame yo mame jawo de wa famu a edian enna wohunu otinche wohunu ne se emma mpana twen yeda nipa bi kokowura edi kokowura ware mu a na womu asa ayo mo se na wenu na wo sa mede ba bewure mu na me ne abrante bi di nkomo bisa me se me ka chan se oyire se de nkakane na adi ni pie wo de ne yese ne se wonye bi obisa me se wa hu obi a to aba wi oye campaign da so ba no oba no fi sa de ompiepie na eba bekoso entima mo ti wo de oyo ba pani e de ne nioma krokroma na ye maintain kama krokroma mi ko ruwa ware mu a ye rumu na ne ma dane yo o de kan mitie mikia itefo o de kan oni de sanya bo twom empona no emi moment me sha asem empona no man twin bi man twom prani bi nzo mama me hu ma empona twin ote okodu baby ana odo na papa yi obawar minti mama me de man twom pona nti me nyi mama empona twin no enje bi ala owo empona twin mama wa wonim na so ye counselor nti eja ebi ba wanim tichi wani ebo a wo mo ho akwakọ wura awawiem die na sa twetwetwe bi e ba wo mo ntam bi kakra bi de wo hu ya wo hu bi ana mama fama me papa so Deacon Albert Nelson Kofiakom papa ye nim se eja wo ye counselor de ye empanafo no bi ba wanim ana ebi mpo aba wanim se wo mo twempena ni je wom na fe wo mo bo wo ho ase kwakọ wura aware mu na na fe ade na tete afi wo mo ani so na agu papa bibi sa asi wo wanim da ya sorry yo jina bebre na me Calvary Baptist na me wo midi kan so chia etiefo a wo mo tie ye ne Calvary Baptist asafo manyina chia on papa
Juma idea business as a deacon no. Me share a salam down. Calvary for a salam down. Na umwete Kanda Estates. Be worry. And now be a worry. And I worry. Se kasa bi simu nti asienhye dan ya adwuma me na metu anamo bi wo ba momo ba me na mehwe akoto kohwe ma watu akwara ni din nyese aye odikna na no ane se we dikin nemum sabati se bebibre bi be ware a wo na betu anamo akohu parents no no akasa afutu bia esa wodima awarefo awofo no nyina no obedi hu dwuma atu anamon ehun se aware no ntiase ebe ye dwuma wo awofo no eye oba ne be ma ni nyina ne obema no nso ne maame ne papa ni nyina obetu anamon na ono ma akokasa na tiase ye dwuma na fi family life woman ne be hwe nchirechira what be ma won yen counseling no kono for about 6 months no for baby no ni ade no nchese medase na afi na ye ba na agro no so tiefo wo betimi aka ye ho e wo Facebook afi na agro no be ye de ye ba be hye enne nkomo no ankasa so de ne de prapra ye mpena dwaye na enne nkomo ye die se enema bi a ye toto na se a ye gyan no e wo ba bi efire ene sa be ma bi a wo so ne yire atena na wo ma wo mamu miensa wo do ne yire won ne yire ko program omo free program na se by 3 months no ba ne kasa ne hoda wo onne no ntemu asaya to ansa chese papa ni wu onhunu adekro wa bisa ne yire kwanuasa nyina so wa fe waje aduane ye wonsi ne niema eti obema no ene ko odwantoa emu ne be pie se oba ne si ade a ma ni kuna ni gye no ho pa na onim se ni kuna ne fe pa won ho eye ne nsam so a ne nsa echi sei no wo se ya de ekum ni kunu kura se obehu oba ne nsa echi da so trome sa no na ni kunu wu na ni kunu ta kapa na so onkai last time ni kunu ka bi kire no na program na se wo mokwa ase no ena oba bi be chia ni kunu ena ni kunu so ne nsa e won nsa echi efe papa enti ni kunu kanfo no hwe ne nsa echi sadia na pono na chesa se mi kunu nkan en se chire ne da so ye ne fe na mo media pono nti ena ne won kan bio ne do akwa abonte akwa akohunu me de mensa tu so masi ne masi me no ma ne ma na ama mensa chi apono no ene de okokohu obi dia wo kanfo eja medie sa wo da so kai se nsa chi bi efe eno na ye oba no ja ena wantimi so amisa ene hye ni mu anka na ware papa bia no wote ho no anka bronsam oba be fafiri ne nsako se obema na nkodwanto am obi amama na oba ne kana asam nyina na osu chese wotim se asam ne ha na ye ne se ade ama ni kuna ni gye ne ho no walusu enti ni kuna ni mu no wonyo obia obema na dia asam o kan ya ne se eye no krese ne yiri nsa achi de no odi twampompo na na ya ade a one ne di nkomo kro ta afato ne sreso na on kai last time oyeye na no onim sasa ade na oye no so na ne yiri pesa na eku enokra na ma ne yiri na ti ahwe ni dom enti ebisa se mo twempana se de sister e kan ye e bia me yare da ho a se de na ye twempene obema be peduane amedi okwa adwuma kura kakra obebisa ono ado bekwa ya sabia ne ade afemu ba betena ware ase na se yare bi mpo na aba na obema no adaje mpo a wobenya na ode ahwe no na eno soso enho akwakoye asem timi aba so ane ye sha ase friye nti edu asem na nkasa mu a me sha ase e de afiri wo so yeti aware ase a edien ene ye ba yetirim uyo obey na obey bi ba ware awie no wae no hutukusa wo hyedam ponsese no ho oka wase nkwada yinti chese ase sade uhunu se no ya abai wo na ote no na niam agi egu edien ne hama edien ne hamba de edien ne hamba emba de nyema bebre eya na meka se ema yenya ade a ye behweso ye no ye hweso ye ebimo na se ekoba ne se ebia ukunu
ukunu eya ade a wo mpe a wo bebie wano na waka no ehye wutrim wo pese ukunu dwen say ade wo wutrim no asa ukunu nidi mewura wa adwem twi no ondidi ondidi mewura wa adwem ene na eya ade mba bebre ye nka no said etie ena said ya kan so ubon so ayesekutu mehu bida na no power sorry no de ntoma etwa ne mu no de nam fie ho na ohun say ade oye no wa ade awuye yema bebre ho say unsiesie hu ma wukuno wo ya kan twi ende o de ya fabrofo me fabrofo fra me ma ne nye bebre me pa choyo me da se special permission me da se you have to like keep yourself clean and una pesa ukuna ya wade na ya also pesa wona ne beda no obi ana ukunu nda be se bosome ya na bibi wo so pesa obekọ abonten enti den na obeye obetena fie obesiesie ho na waye kama na enne social media be wa onim se ubie so ama na uhu no Shese obi amfa ne ya wo social media obi aya no ho kama enti nyama ukunu ani hu na do so obi amfa ne dan ne ya wo enkoto social media na shese nipa no wo ya omukura na se de obeye ne ho akoto social media no wanhwe ye bedada wo why soche be no so nche se adada na ekoso no wo ba na wo tifie wo akoda enkoda ukunu ye unsiesie hu ma ukunu why ho secretary ukaka wo se nkora ne ntia nkora so da che on be kona akoka woni ukunu nti ese utumi hu ahosiesie se dia obetu hu hwam se nye makeup cramp a triwa ye kama wo sori anopa wa patare na wa hye na wa ye kama na ode na mfie na so wa wonya wo ho sa da na wa ye ho seketu ukuru kwa abonti na obafia obetu wo ho a wo ho nya na kono wo so a wo mfa ahemfie ho ma no enti de he pa na opese okunu na ode aye mpa bo nyanya manyina na ye mpa bo ese ehu sede ye besiesie ye ho asemba ese utumi ntokwa ho kra bible say me ma ade enche yebufuo so enti obufu a wanfa ahemfie na wo nsiesie na wo mfa ma ukunu no eden na opese oye but emba bebre na de akoye mpa bo no moti asore dem no mo bo mpa ese omukunu sakra instead of say omubombe sakra enti wo hu ne say emema no bi atinken sen wa bonten no emma no bi ka ho ena emma omo yesa na emma no bi ka ho ye esese oba de ukọ aware na mean before be hu na wa ye ho kama ena odi hu enti saa nyema no obi so timi hia ne de wa fu kwan so se fu kwan so kra mpo bia wo fu kwan so na wo ba jo nim se fuom na wo free ba enti na wo ho ayesa enti udru fia no onim sa obaye ye kama ba e bi ofie from no du fia ya den a wonya kasa ope nkwa no wonya start se oba bia wonya be manya kasa ope wa de bia pesa wo ye ho kama e wo mpena twe season no pesa wo ye ho kama enti sa kama na wo ye no ye sa fa ko ewie ya nya be clean doesn't come expensive. It's just cleaning yourself and being presentable for your spouse. Medas mama catch us a counselor Frank Adom Adufoli. E dey no dey me depa ne Adom no. E dey me depa. O ha eti bia obeti ne counselor kwa ba. Me joso. E kwa so boko dey. Nyame adom. Medas so wa ba beka yensa. Na mama ko me papa ho no me papa Deacon Albert Nelson Kofiakom papa who ye counselor ye ta dia ware mu problems eba betu wanim dien ene ya ma obi ho do etimi tufuru obi mu saa ewa aware mu etimi ba begina ene ye nketenkete a ye ka ho asemi bi so ampasa no kra ne atene se me okra nda bia me ka se aware aya na egu no me ka mema pie ntemase 95% oha enchemu aduokunum ifi mema because aware no Bible no me ati asese bema no ono no ye oba niti ebi nkohwe a wo bema no bra wo hu oba na pesa owa no kra no wo maame no papa omse fie ho enye menkoho wo se chinchina wo beko ohunu na penifo bu bebi nso se o de wo nsa to sama aduane mu a so pe se udi nti ne se oba na beduru fie no ahunu se sanka se mitie maame ne papa akachi
because what kind Bible no chiro no Malachi etimi enu nchichemu dunsia Nyankopon so chira warejaye onka so ompe on ade a obi mpe no eduru mre bi a otumi sesa na adwo no bi ka se sa de we michi bibie ni ho abema no ebeye nti no me susu se wo be ma na wo ye aware ni ti no senka munya mo ba betra bom se mo ye aware fo a ese first wo hu se esroba no the way I was sitting no the parents the way am sitting no and wo be ma no so the way I was sitting Bema. Intino once I wo your ban tino. As I say, wo play a role, sir. And we a manager. Una ye manager. Manager. Intino and Tampana or Bana Bano. Ebia say word no say if you are room weshiano. Me de am tun crofo for no say. Fa paper. Afa ma o yere no. Chro ade bia wompe. Chro wo paper no so na fa ma me. Wonso chiro de wompe mamma obi an chiro de ope because de ompe no ehwo ne hia pa ebi o ha wo yire pe achede nanso ade o chiri nse wodi ubenkum de ade be ma okoto adwina sakente ufi so okọ surprise wo yire ukoduru fia na wa pass le in fine agi ena mi ko adwuma no mi hu kente bi adwina sa efe pa na hye wo benkum na ade ma no ayo bi na 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 sabe won sabe benkum a ukọ ba bi so a wodi ohun ye no na wodi ade ahyem na won sani fa no de na hyem wo be ye ne den wan hwe onjida wo be ka de just office wa mu no so wo hu ntino ebi a wa chiro me pache de na so wo chama de a memfra nkura benkum Mr. No pana say won say mintwi mesia me misa masem because natural me bie manum a obadwin say manum bon nti me misa masem ma mintwi mese na afi asem bia a wo pe no on oba no chiro de on pe wo be ma no so chiro de on pe no bia stadia we are marketing nti no so be ma no be kasa chira wo yira unim so o say na chire say modi garden no mo munya kabo mu a ma bibia nyeden because so ba ni features ni physical features wo call one first bia ni mpoku atuatuas and then na wunti awa ni nufu agu nti de nti na ma wo be kasa eso ma so do no ekoso nyini abiribia de obeye no onye nipa okay, Romans chapter 3 verse 10 as it is written, there is nobody righteous. Nobody is righteous from earth to. Ntino so bani yam from so a hunisa ni obesi a obeka akire ayi obano. Sa na obano nso wo be ma no nso wo ye boni na so obano ka. Enye kokoti wo ye nipa. So menye kokoti na ye nipa we ene de counselor Kofi Akomode atwato na counselor ba konso esan ka ho bi wonim se ne fie ha aye de kama counselor Frank Adom Adofoli wo ha counselor nkomo aye de yi na wo hye se mene wo ba betena ware ase ansa na bibia no afi na waba munti wo ba chia wo bi ansa na nkomo na ase ana wo de no de bekọ akiri bi de bekọ akiri okay mate wo ba ye betena ware mu na ye beba na ye chiro e de ama ye ho me de mepewei mempewei esanse ebetimi abasa wote ho no particularly si ebenunu nanso ebia na wokunu no kwan ye obefa so aye no no so de na wunuanom eteke wo a wo mpe na e ma wo se wo mpe no wokunu no kura se de obeye no no ebeye kama ma ori kura be fia mo adiche bi onunu na wo so be ka se na nya wona na ye nunu wa na wo mpe yi enti ye be wura wa wie mu a yemfa enwuma nto ho nkire me de we mempe apa yenyi ya chiwade nto nchen yo ade a ye penkiti we so yemfa nchichire ho ana counselor me da say awari schools we enkon wieda de bia de che bia esua bibi fufuro efa enyonkon and oba ni obema ni different yenye nipa baako and
nyama bi o hwa wo hwe even kra emana se na mo address mo nyama obesi me sweetheart sweet darling han ba hu be man so mfre omom nyonko be my boss master sir so uti so be my friend nyonko sweetheart sir was say obi be ka service we gay banya san no tie enti most of time ba ware mu ase na ye tie no ye behave like that ye ha ne se ye be sua ye nyonko no ne ya hu ne suni ne ban and obi aso ye different ye ha no se ye nsua ye posu omon ye se na me fe ne se etie no ye ne sa me fe se we no we a manage ba won tie ni pa kono na de sua no so sometimes no student na wo chena ade no sebi nyema bi o ho kire na e be take a feedback once na de wen enti wo hia abotre wo afa nyansa kwan bi so de a kire na de me ka we mfa to me some years be na we might be some permission before me share that story with ano on ba me office assembly is so simple 7 months o ma ware a o mo person mo ja ware ni chese oba na si de me ye ama me kunani agibia me ye ma no ba me fese me kunani enso nyema bi o ho a me fese obetima nya abotre a kire me no won kire me no de ya abufuo no compare me to me fofo ma foforo enti yesana na me fese ma wani nipa bi a wrong person ya de ma wani ntimi ka me nya nka me jai aware no so obi a odo but se mu odo me na me no te no compare me to other people a obi ma feel say obi a ondo me enti e be take it time as na ye suni e ban de obi pe na obi mpe e school enti every day bia na wote ho no steady nyonko na pay attention e ma no so ntazo won si na ni kala class sa kala na change won kasa e wonyanka obesu suni ntimi mba ne kasa mu no si voice na a change na emu wo so obi sanse ayo rata na won te say so eye on kasa o for so an hwe ekura na ni buafo bibi o hwan se de mani pie but office wonya madam for me kasa kire wuntie we the bear case against me nti be ya mama keep upia no ni nyonko bi ere aho di Nkommo no wa man advice bi emboa help aware no tinka be ya a long time journey nti ukomwa abotre ade ba ko pere betiti aware no ni uwo ti emu for life ti yenya abotre ne calm down bibi o ho enko yi a ebetima tena se ne bisa question bi ti say niam be na me ye mawa ebe ma wani age niam be na me ye a aware we ebe tumpo e de na me ye okunupa ana yorepa ama no ka communication asemo I'm not talking about me can be beer in everything yeah can ni nyina afra sister in everything bia never cry abakasa ebie cry duane no se na me no ama no on penisa ba wontimi ede enka ebia se na me sensuo ma okra no se na me sa no on penisa ba wontimi ede enka yentina se ne enka ka aware fo nka me fese that day on make us asem kura mu ebe ya munyina munye naked na mutu den no munyina munye naked ye nyina naked ye fa hwe nsie ho ye nkan ho ye di Nkommo nti bibia ho na me papa ne ka hye mame na me mfa nye court asem mfa nye argument tie ni oka ebia miema bi ho enye so important to you but ono ni nya asem na ye de o ka kire sense obia ni baby a wo firi ba ode maame nkon o papa nkon mo fie de na mudidi agro no no ni fie ye mfa ni agro eti na maame famra menu eba yi so oyo ba wafo a watena awarem eti maame hwa de ede ena uware wasua wo kunu ho na wonim se enia ma ti se ide na menim na nka me de jano na so afei mababe hu se na wompa na se na na opese me ye ma no enne be ko ho oh ade ma me choose me kunu ne se me eja eno ye nsuo eti ade amesua efi ne hoye ye kan say calmness mesua said ye ahodwo ne nyama en ade ompe say bia ye nam krom na wo kasa dede won say meso ya na bitumi ye dede kaka volume no was so ompe oye ope privacy bibia wo to bo men say oye bibi na mpe a men kan obedwem ye drufia na waka enti ade mesia patience a lot of patience like patient care abotre
mesua botre efine ho nyema ompe no edoso mintumi nka ni nyina ba as yenyi kono yesua because aware enye fanfare ye warfare enti wunya warrior untumi enkwa aware aware enye fanfare warfare enti ubesua nyama ubesua I think open communication na ya ade a esese couple bia enya sese dia counselor kan say se be ye mpo a mon ro mo hona mon tena dem and intimate conversation mon ka papa say ade a won pe no true most of the time baby am free me nyina me ye baba ko me kunu so ye baba ko but nyama said dia ne ma mete enko ne said dia me say when the secretary's son marries the market woman's daughter oh enti market woman ne ba no pedede but secretary ba no gentle me so me gentle na wo mu aneba so yeah ubo Adom oh but me who say me kunu empe no na me sua na eboa me ankasa po even in the area of mejuma me yasin me herbalist me ton herbal oils ama me who said there many we be relate because relationship no obia won your pay adibia entre buo ma say the eja kan say wo don sabe nkum na ode ama me meje nkenye hwe but obi ho a on pesa say wo don sabe nkum de be ma no enti eye mesua na wo so wasua efiri me ho enti mesua say adi we ya me kunu mpe say na meye no na yeye ne sanso de asumdwe ba beginning na e be rough but esese munya mo ho abotre because I abotre na de kwa ware na wasua root cause no dey bia me say dey say relationship people because they don't go to the root of the matter eni na no mo hwe but wo hwe root cause na say okay we ofifie we mu nti na say no oye na ade say we so ofifie nti mo no you are learning to be one because Bible say the two shall become one. Incident some be at the crow. It's some who oba na bi ohana be how. Just say they can start the program say o sin the kunu de bia ni kunu ka say ne say chia fe. It is on say chia me no cafe on ka biom na hye wotim. Wo so awon kan che nti be ma no so ni ma de how. And most of the time yem ba yet ayesa including me ankasa metia ansa na femisua say about open communication. Say me mpe bibia and say me react sa time na say me twen me kunu ewo calmness muna na say when ya asumje bia yete wa ye kan ni je wa na aka say o mira ade we die say wo ye ni say ya na wo ye ni say ya mempe be se o mu pese wukunu ebowra wa adwim no ho ade we otrim ba enye ye because impenyu focus was ye tre anya brofre na ya pe ma hwenti me say me kunu say me say chi ya ne fe na fe on ka bioma na me say mira na sen wo nka biom na so no aye kwa abonten no wakwa ko hu obi dia ka oh because then when you nani e kan na fe na wa wo sreje a na wo so da bia say wo kan if you say wo so ade a wa kan baby a kan na wo say member about wo so so ni nipa ne ton dia wo kan o de he no wo so hu say wo kan wo pe say enti wo so ma na hu say ade na o ye na ya wo de say de be obeta abo ho ama e na ya open communication na make e say wo ma ne ti ase say o mira ade we dia me pe na wo ye no e koye ma ba wo de bufuo kan the heart of man is naturally rebellious. It's with the before can on medase nti ya akrokro ni open communication mama agi anti agi eso mama finshia pore adro miensa 53 years awodi atena aware ase mejiri se wo hia wo kunu se de o ka se mo antwempena mo de ko wura aware mu die na che se mo ba no brand new tia rubber for mie na mbehia enti afa na obi ebayi de rubber awo hu suba mo twempena podi aka na muni mo ho kakra na afei na mo betwe mu aware ni mu na mo betwe mu mpena hu ansa na aware na ngasa agina so enti mama age ebra wura aware mu eniama ben ne beye foforo ma wo ansan na wotumi agye atum na eniama ben na okunu nso ye foforo ma wo a wo fa kwan bi so ma ne gitum mu a wo kai yo awale no a ya wale ya no tabe misa me de ewrade na medini di makan o ma wale ewrade so anu odin ti ma me no mo anu ayedin kakra ma me de ewrade na medini wura ma wale mu timide ewrade wura ma wale ne me nso o ma me nya abotar pi ewrade o ma abotar so nko wa wale nti ona me dam ni so nti so ye bibi kura na onya ada o ha mo sande mi me de ewrade kam ho nti bibi mpo yo ha
te afin so obem no so ewurade mama abotal bebre mama abotal pa wa walum otia eyi hwan so da wo friend ma fanyanko se hu awalete wana ka fanyanko yanko no so otumi sa nyama pi nti ma fanyanko fanyanko afi ma fanyanko no so na me fa mukunsu na busia no so medine yama busia medine kama busia ho nti no mama metum matena awolum besenda enti na chese wo be hu no nyese bi a wo hia no ye ebroni beka say perfect or ye pepepe enti na matimi aware 53 years na mo wo adwuma a wo ye bi ni se umpa yonkosam na afaso wo bie wakoma mu se oye nipa ono so ne mfomso enti do be ye bia no wo benya abotre enti na medzi kan de medzi ewurade na medzi nananto wo awanu se de ewurade nanto wo awanu ma bibi a ha ya adwene no kura on ha wadwen bibi ben na kai say wo hia papa na ye soronko ye hoho ma wo na de kompa bo ma nyankopon sesan ye amde kura mpa bo menyi de aware je ono oya den ara kasa babum na mum na ebusua bi banyanche na o mama obemete de na ayete de asumdwe onyi mpapa nti mabom pa sire wurade ne wurade team ma chere wurade ye mebisa do de mam no wo ma na yimpa no so wurade mama obefi hyanche nti obefi hyanche no so no ma asumdwe obanya awanu me wurade da abotaro so di kam ho asumdwe mba awanu mama nti say aware be gina na betimi achete samudie ya na so ba no wo asadia ne asudie kese pa ho bibi ne sai oni nya abotare no oni nya abotare sa free wurade ne wurade ma wa abotare wurade ma wa abotare na amfa nyanko nso amfa antena wa braboma ni nyina o mama asomdwe oba awore num ana nso efa obenyin nso awa no nso ne hu nyimpa no nso na busua ni nyina afa ne de ne kuso ne kan busua ho so hu sa wakoka abusua no nti fa busua ne kan busua ho no mama asomdwe ba wa no me da se we de metu atram papa ba counselor adofoyo counselor ne ma so aya ban so de human rights ne nkeka ho ye de ye kutapen yo be man discover ye so de bi ba o eti enchele se mi benya aboche no be man do nya aboche ni bia na ye den ono expect say me makame okasa ma me nka bi no ada na ono de onim say me kasa ma on nka bi astro ye nyina na ye kodi sika ba fi me a career woman kansa ye de edit headi o pa kansa no na ha ye ne no o good and na manfo aware en ka ho na egu nka titi no omo ware a about me need enti wo be hu a omo si men's wear mema na eruru nyama enti no mema na ikoko pesika ebe fie wo de scan ba no de ama oba no no be cheche sika no odi we be no aduan no odi we ahwe fie no odi akọ edwaso this kind of thing no wonim so ware a those days no aware no respect ni odo ni obuo no about sana obi betima me to need ti obema no be fie na scan access odi brel ebe hwe so no eba nyama access wo yema no che du baby ti seven empama agro na oba no wa brel kura wonni any problem because obuo no because nyama bi access wo yema no waye anti semema no nya dwuma no nya bibia na kase we o be makwado nto we obetima hwe me na fi se obuo no aba from because nyama na need no wentimi nye mre no those need no emane obi can obi eden obi bi nti sometimes man believe it say menya obema bi no onyem mekeke na menya akwara baako na me baby entina na ware kwa de how by enya sanete so obekọ aware ma agya kan okay baby see obema no most of troubles ban every member no ho because omo tire wo tire na ayewa etire na wo enimie no body ni etire no waso etire no ene ano body ni bi na wo hu body bi etire nka ho body no wawu wo hu etire so a body nka ho etire no wawu entimie no esase fancy together ade ba ko ni si eni no ene kire the body no si yenko ha
ana yenko ha etrain na we nyansa no na we leadi ti most of time so ko fa e man no me ka se man mo amukọ ware na obema na okọ ware no aye u papa number 2 na okọ ware no number 1 na wo fi nche akọ number 2 ho enti most of time hwe number 1 no se mistake bi asase oye na ebia wan hwe so oye nyema bi ma wa na nko repeat the same mistake number 2 no nyema bi oye na e correct na hwe na next time ukọ our man relationship my make sure say near oba wa kwan mu no the same kind of suban counselor mama me ti wa say ya wo do papa neti ho o papa bia na oboro wo maame anasa o maame o maame ntam wo hu bibi kwan wo fa so hwe ne ma sua papa ne bone no sua papa no de enye correct na mistake no wo hu say no ye mistake nti ukunu ekeka kọ ho a no watimi at anya so kunu kura before so be compare no mo listen yema na e correct wo pe ne enye correct no error enti me no twem pra na me hu sa threat na anya correct na one science baby me na mo no me yakọ baby me free ba tete ama me na mu so me kom me ko hobby ko trainer wo no na nyansa so obema bia no otimi kire wo yiri a how to treat you no no otimi treat you a awade be okay sometimes you can obuo anase odo na nchese wo lead by example me kire wo se na ere obuo tie me kire se na odo tie wo besua afre me ho ba me treat you rough basa me ka so bi na me etire me na me okunu very difficult sometimes na ko kese bia wo imposu bible me so ba nya sa na Paul eka anti ye be ma no as a head no ye lead because who kita train enini nya duma very difficult to even see now the body ne benanti sa until a train sa aso ne se aso ne tie wo yaso mienu ekabo ma e wakuma shape obi a odo no wotie wasam counselor ye kan ye hunu obi a oye ni frani nanso ono akita ne poma no ode nam ye hu obi a na so nti asem nanso oti wiase a obobra obetimi aware be ma bi a uware ni wie no wahu sei bema we sam de mani to no so oni ni mani ono ne maso ono ne be directive a ye ma be ye mobo eti se oba no e wo hosom sa na ko hia sa be mani bia obema bi o sika ba ne nsam anu hu so won nanfofo sika ba ne nsam anu ne kondom ma foforo hu se na opa oba ne to so ne yire de mistake nti no ware no okwa akopɛ de ne to so eti se ukoko hia sa be mani bia eni kwan so oba no so original dua so na wo ye be ma wo fie ho ana na kasi bema no wasu a tie enti se me ma advice anase me ma futuo si me wura baby a oka kono eho etro ana ho nko yi a ni odo no be criticize most of time wo hwe fo no so wanum bon a e be ka kiro no matter how difficult it is na wo ko abonte a abonte fo no enka kiro wo ko wie na esrew tinyema bi o ha bi be criticize wo fie no ni papa mu anu no enti se uyire na o ka ho ke bibi kirewa a good advice utie but the person me can say menya wadwinsi kokoti me na me boss obi ntimi fo me de ntimi nti de me bia correct ukom sanita ware no ebegu because wakom baako supposed to be two ye mienu na ye de relationship no timitie wo so utie me ti uni so me timi need wo hia me so me hia ye mienu a training body in nam nti training kwa nama train body in kwa nama ede ewu tie mienu say say work together for the good of the body nti mienu ntimi work together na ware na begu nti at any point in time bia no say be disagree kra yen come to agreement see the aka na ntakwa na ekono enough nye grant na ye kunta kwa what actually is the issues yen tinas na deal with what the issue maka also say okọ ifie bi na couple se kunta kwa bebrea is not how long and as how frequent am kunta kwa say de bia kunta kwa da bi not enough say yentimi tinas yen say ntakwa na ekono ye edien kran na ye kunta ntakwa what is the cause the entity de bia ye disagreement ye argument edien kran na ye cause no cause time obe hu cause no won hu cause no deliver the cause no de bia you repeat the same thing be repeat sa na che say awarefo bi tie yen na sentokwa wo mu fie de bia wo mu ko a na wo problem ne se wo mu ntimi ntina ase emmisa wo mu ho say
ɛdeɛn ɛna ama yɛ queen na wɔn ensolve sa root cause no emfi hɔ sɛ de menua bɛyi kan yɛ root cause no me da se counselor mama Sandra me papa Deacon Albert na se Kofi Akomo papa watena ware ase mfinhyia adronum enti wo de agya de yɛ keka kɔ nyina watwam wɔ ɔzem atra de etro se watra de etro papa wo ware mu yi wanya wahu bibi ɛwɔ yere ho a edum pempenso bi na ayese asa ka me koye kra nkeye nanso bibi siye ma wutumi so fie num se bema na naji mo esi oba besi sam pepeso yi and yes ni pe ba means it me ba na on say bra Nyankopon bo ne ma nyina bo ma bo bema nanso obema na eya Adam odi bibi a hye ne nsa no owotumi wo emwa na sono kra na opese odi a eno anse obeto nsa fresh sono bra na minko no atwaniti sono ne struggle se bo kro office obedi a but ya mekasa asem crofosre ote wono hwa moya na edwie you know lies no ne yire no mo atwam na we ne yire no mo atwam ti Yankopon no ahu se bra na ya mobo dear my bonus MSS, I don't know no quine. And now, on my year, Obama, Adam Nenisitian, she said, no, sitting. Wow, this is bone of my bone. She said, no, my raps. I said, this is bone of my bone. I feel, and no, your name of when you see a boa. It's no, the emwano bomo sai mo be den yum be do nanemre wanya na mo so no na em say do sa ben kwa da mo na ofo mo hu bio ofo mo gwa ofo mo che de be bia manya ne ye papa me da bo e dey on ti me hu say eno no maye hu say you marry to make somebody happy about one dia according to Psalm 127 no eye Adom keko eti I see no reason say yes I mean nyame ye madma me wo mma nsia ewo nananum dunkron nye no hunti oho wo ware na mama ya say each party should make sure say the other person feel happy papa si hoso bi o mame say me ye oba ma ware obi baba mu a ana obi baba mu abe ware me a me ye obi baba e wo say me hu say masade ne say me kunu any beje na wose me kunu so ehu se eye na sade say me mani be papa sense hosu bi ma o ma me nkire ho no me yi de ma de bia me ya me blame aware egu wo mema on be ma no fi say wo ba no waye mfumso bi wo be ma no waye mfumso we fi say o how bi ba e bia na ba bia wo be ma no ka akọ ne nam ye wan kra ba enso abusuafo ba ya beji edi hye mami nim obey nim ba bia wo ba ma ekọ ne nam ya bia wakọje uwu anase wa mafie bio so hu no ne ho e kire no so ba ya na obey kokan ya na me na me ware wo anase wo na ware me so hu no okay atia me bi nso nim me dase gratefulness a man pesa did now the year obi the year nuaba say nyode na minim say eka e man mum ene asimpo se be man ye da wi a ye na masenka me man ye me man mpo de say ye nim sa mo kameda say First Corinthians Thessalonians 5:18 ewurade say akwan nyina mure da say Don't hear it, Sabi, one na at the Ria, Danase. One no aduane amawadi. Mammy or to a dog by a diania. Says when they may yima almost will be near me. Thou by a diana yet than dynamidita fremen sound. Because me feel, sir, I am in from a song. Be your barn cry the beer count. And the bear and this artist number ya nam said you are no phone ben I hear ye.
No, meanwhile sika me de man ni so e bi ono kra de kakra san ka papa na nipa na ja ko to take away no wadi na me can say wickedness. Are you making the woman happy? You are not. So you are not. Enti no say enti ya na ohwe me say wo de ohun aduane a me ye ya enkwan me se hwe mama to de bia wa aduane utimi ye wi o se nkase na me to me say obema di dia to me say ede complaining me on not me timi ntwa ntro say me enye de no kra no oye ye me di aduane no di aduane no na me sin to won sabra chorobra me di aduane no so hunu na adia ba ko me pese me ka me eboa me yen obi ankwa counseling no what is counseling we didn't know oba no ba ye na me tu me ho fo se oba na wa ba no oyobi di hie ebi a wo yinsan no 10 months me wo yinsan me 9 months afutu amiam de ma me ho no enti no chese obro me so on wo yinsan 10 months me 9 months nti asa me hye na se o chen me nti me hwe ni ye na me hwe ni ye amiam me ho betom me wo bi a meme na hu ohun se nkwara no enyin no o maniska bi na me so man bi a obe make sure say de nkwara no de ama no no obe spend on fa mo na taso no ma me bisa ohun se ohun se ma ye di to so no ma hu no se ohun a kire nyame nti ebedidi ampa so ye bedidi so ohun nti ase ye masa nti ase no eye dan ye adwuma menim da gayi akaska sensi yentem ma ye background witness da for the past so many years no bibi ne besi a afre me dem ya ti wa ka hu so bie bie puna no ya what do daddy I want to come and take this okay and down ko yi na kone ye in front ye face for you to suspect something is going on me hu se manye ni ya me se me nipa I'm not an angel fache me no Jim FM me can be am say no fache o dey sa na am abokwa chirekwa you so on your be say are you God? No. Yes, you could be friend, good master. Say why callers be good? That is not righteous. So until no me who say say ye fuma yemma yen srema ni no is your better half. The Bible says the two shall be one. Senya yen yabaka. The cleaving. What is the cleaving? Cleaving in you. Which one ye? The sea is Christ. The moment you remove the sea, you are left with leave. Anna. They will cleave. This is the cleaving. Won't mean Timoda. Piano. Don't remove Christ. The moment obey the marriage be Christ centered. It must be Christ centered. And so the cleaving will be there. The moment you remove the sea, the Christ from it. Yes. That was a way Yesu afi adia Yakopon ba Yesu nimu nsusu no na enimu nti oba ne to say aware boni be ne wira fi say oba to na o heave a heavy sigh aware boni be my betty it becomes a curse on you that yes bibian wa be you no amount of prayer no amount of fasting once oba na wa nyame ne fi ni pem hu de wuhia na ode ade na maw lost no de nyame de ato papa me da se na mameka wo se anadwe wutie me na nkomo ya ye wo de na si wa sem bi so a ode ko baby e ton sa kwa so pe Black Rock and Whiskey BRHW Black Rock and Whiskey eno no Ghana heya na ya ye na se ensa no bi ka wano unum bi da na e bi ka wano
na nipa de be ma no ka cho se frigan na ha wunyi ni kasa preko mi nkoto jogu for me sada me se mesremo sade ensa wo ye de no ade bi wo ha ye se e ba fofra a ede e be kwa wieye no na ye afram mi jimu di sanse minimo anyam na mo ye alomobites no ko bisa Alex obeka ho asama kirewo ene onya bi nani agise kasa preko ye nimu ye jimudi se Black Rock be gina ne na so na me ka hweye no magiatum prekope wode ameboa mema dibi amu afrefre omo no wabiso omo se omo test ye no na etesen Black Rock ani whiskey kasa prekofo na dia ba se oni mo omo nuoma omo dia ba se de esitie emfinhia bebrenie ye nya wo mo ho asam nka adade a ene na ohwehwe akire kwan ne nete so tetene ye no whiskey agese ye kokopa bibi from ye nkonkopa de asikyire wo mu bi na we ye de wo na ye enti wonum whiskey dakra na fa bibi ankofra wo besai no kasa prekwa hyeda ye nfu 80 bo moden na ka bi hwe ne bo nso nya de o me ka ne bo kire we be wonwa me koto wo ba bi ankansa bo den pa enso so na bo no wo fa me kwa na me wonwa ade na de woni finhia du nwotwe a menum bi obi de cha okra enye ojinso afakoma papa onne be hia no sanso so na wo say if you see something say something ade ebo man ni se wo hu se obi ye bibia enye obi wonsuma yemu ebo bra bia utimu se ebo man no police ni bi custom ni bi journalist bi carpenter bi fitter ni bi utimu se bra wo bokon fa so ye na du obu krofo fa so kronfo pa na ni tifi hei obi abehan wo dan na dwu bi okodi krikirikiri no obafie obanso anema ye ne homa nso wonka. You see, if you see something, say something. Who bibi aka bibi said ya beya ya de bebo ye nyina ye ho ban. Na se bibi a ube hu a wo de wadwene se bi a wo hu na akoka ye be yi wuto a. First number one way 18555 18555 toll free we ye nte ka prempo na wanya eno na ode ebebo amane na ya faso abo menu mienu ye ho ban. Joy Prime made in Ghana Fair 2019 woto nsa fro so we need ya toso enan 31st October ekokosi 3rd November anopa 8 am kosi anwumre 8 p.m. bia ena yede ebehye so enchihye no so sade ebeya obeba na wababehye enima pa ebekoso Yenbo Nkommo dwumadi asunie Reverend Gina home kakra nunti ena wote memenka hima sachiwa ahwenepa akrofi ena ne magye adwa mene yenuanom te se wo awutie yi yedi nkomo ehwe enyoman kitenkete ye jeja no yetutu na se na ebewie chire na de awarego ni awareseye eba menua ba Stacy Mawusi ewo hano Mrs Dodu Mrs na ye di nkomo bi a papa ka sede aware okomu a ma me na oka sede oba ewo se wunya hobrase na wunya abotwe na wode gye waware si wo papa ba mu nso so se obema so oba no kra ye aduane na enye dadi tafre wonsa na obre ya nsa na de enye de no wo yesi wo so amfa ni sika kra nka ho a ahoden gya ho tena eje hufa ne nsa ho ne ade bi anye ya sa wutwitwa je ne na akọwani na wo ye nkuruma nkwan na eni su tugu jam ewo so otumirika ko hwe nkuruma wo susu wani yakata ya che bibia na ebia nkuruma ni tugu jam no ama nkuruma na ntimi anye troka kuruma so enya tugu jampa de na atija oya de ntimi nya troka sa de open no na obema bo se enya troka ntimi ni abra na wani yo yo obema na ehunu na osu wani papa so ba be kire se sa ne ma no ntia ntimi nua bade na ha ye na emafo ma ba ya ba enne ye ni mema esi akan sa papa se mema no kromo ye papa no yanhwe human rights nti ne ehu se o ware me a we are equals sa ne can we are equals. We are partners. Obi say our nene we are partners. Nti partners so de we ya betimi afa akwa ma fa me kwan. Yenkoso eni nemafo essence mechi ni aware yi enye sade na ekoyi ana. Debbie Ameka bibi me say the root cause of the problem is what matters. Intino and to be carnally minded is death. And to be spiritually minded is life. Sana
message so ye man o se me misa obi a send message se me misa say ade o ye buroni ana I say bro for no dey empower chon fan chame na ya na three words na bi wo ha oh Bible say udi hunamachi a eyowo but say udi huhumachi a e ma won kwan ani asomdwe nti aware no ukan Isaiah 54 verse 5 a Nyankopon say me ye wukunu na me ye nyame wiase mu nyina nyame nti say wura awarem na hu ne say I don't want to baby and some meto as say woe unto you who put your trust in men and you can what you saying no men can the ordinary onipa so nti wukunu no wukwa so first of all say we nipa ansa na wukwa kware no but say hu ne say dia Bible ne ka say nyame say ye wukunu a na hu nyame say wukunu a wukunu ye nyama bia wo sama ne ma nyame because First Peter no so atro say bema won treat wo yiri yie no wo bompa ya endrusro so yiri so a First Peter 3:7 enti we treat ni ya ho enti nyama ni nyina ya principles principles no di akira ebe ye adwuma ma but when and youth na ya ba no bebre na hwe the fanfare of marriage wedding no fanfare of weddings enti no omo hu fanfare na ye fe but omo nsua because we are in school who quiet come out certificate and it is a ways who can na fi na who kwa kosua de wo it is a wo sua so eno so enkoka say efisa Nyankopon ka say oye wukunu ntino wo obema ne ye nyama emfata eni se wo ka ba ye hwai nyansa na ye de nwune fie nti o say a wise woman built at her home and as a one who ye wa femu de me say the only way I saw about fear warrior e bia ji so okun obu ekun abuse de abuse Nyankopon chi ochi divorce but or say if a brother is not in the faith, if one of the person is not in the faith, if you are in the faith I want to me mbo because what about them now be want to me mbo. So if you can't beat yourself because the two shall because you to me mbo ho dia and there is how don saka oba no e ma bi so bo me ma ya na de wa e ba bi so cancel me wa apa e ba bi so bo e ndama because I na make us say a principle e ba bi so wo ha mo bo e mbema ni nyina no e ye nyame na chiwa ni nti se ene woni faith ni mu dia utumi ye den ekọ enti ese se yesua enye no so nkyese se bema na ye ade na enya wonka because bema bi wo ha o ebia oni wo hu se we mia o made it when was we me made to no ube correct bema no na odi akọhye made no enti wo kire wo kunu said ye disrespect wo kire said ye disrespect ba because instead of say obi o na o born na ware ho ban e nyansa na ye de ware because if Abigail or the nyansa e na ware say wo ye wa afemu de asoba na se wo kunu nya na afemu de a nyame nim said ye obeya obetumi say otwe bema ni fi ho a obetwe but wo ye wa afemu de asoba no me da say Abigail di nyansa na wari ntu yo ba na wo pa wari a e wo se won so unya nyansa me da say counselor enche bia ye be bie phone line sama amafo akase nim say anu ye so ebebem entina sesei no bia ko won se na ye kasa ma nya botre ni nyina say na mema nsusu obi nti me di kan bisa wasem bi say enemafo ye suban yi ya ye de ti we ade na ye nwo na Emma asumdwe atete na ewo fie no yen santimi nka odo e counselor nse ni bebre eba wanim na ya no aka menesi so se enye mema no nkwa ne broma mema ni bi wo no mu a oba no bona otumi so ni mu se na ne ho wo so ma hu bida oba no hwe obema na som obema no so ni mu na ne ho wo so saa october oba no bo wo mu na opie ye areba kwa awarifo nim si aware yare omu se na nipa bia timi yare emfa se na wasiesie wo area wo wasiesie wo dan wo why very careful aware sa yare omu yare bi ni ebufu yare bi si ukuna na wire afa wechi ana wedi ntro akero we nyina yare ne man pa kuno e behave in a certain way. But not just in Pakuni, soon in the bind and on sometimes. But sometimes the way say about Takayarian and Takayarian. So would this be Yaru fear? The hears would in the Bacon,
hospital na doctor no aye no ho adwuma on case because what changing the brabo na what figu mi so ntino nipa ko ni nipa boni emi kontinu gu yenya ni sa enkone sa and most of time aware mu yare bamu a me se aware fo no afa mienu nyina oba obemo de be hia ni see amu seek the right doctor because nyankopon e bo bia and yes spare pack bia no onim spare pack no obetime adile one secret bia make asource ni say so obi for example in the pakuno on show odobio on show doctor west you menye de na mafoya you do me I do you anu egwa you do me de way me no me obi dabi o kan bible crap this principle no Jesus use Matthew 5:44 I say love your enemy pray for those who persecute you obi a wo all time opesu okun ana opesu ene wo bompa e ma no how do you spirituality only the church honhom bia no person sisa honhom a this will apply the opposite of the honhom no this will apply it eja ashiden bi ma won koso eja ndum no this will nsuo egusu and this will be a unfaithful wo na woni ne nam no de bia won ka say wo de menji wundi we unfaithful o kasa na de o kana say embam sa de o so ka say meji wudi anya usuba no bibi na ba e ma wo ye de wiye o pie no me person won say me do me jiwudi the person get to a place say odru ba bia de o ye no say se na ye treat me no anya me suba no the conscience ne be kasa kire no obesesa ba wo ba no aka say wo de sa na wo ye ana menya de wo ye bi na nyina ye wanwana ese de ba kro yare no wo so wakwa ji yare no afi be bia mu nyina se yare fo mi no mo aware no aware nya de be de e be yie de me ka so se na mafo na aba no aware no enye emfre ye ho efre nyame ho enti so wo be kwa aware no aware no be yie ya kon the way anyankopon pese de eko o ko skubiti se legon wonti men ka se legon ma ba ka memi rules na pese me de we di tina skum ho dabe o se so follow legon rules no ho nie tia aware no gusi ye follow there principal no rules ni bi enti ka betie principal no rules no e be nya botre na emienu betime atie asua ehu a kire nyonko a nka be yi medase oba no ka kire me se wo nchi ya ne nkra de be microphone be ko ekire nti meba mema sa kwanya na bana ubetimi afren 0302216561 ana fe 0302216562 na waba jumadi no so ne hwa adwenkyere kakra aba kodua Charles so ohimae eniema so a ede awarija ye babi eye nsachaye change emema bi okwakware oba no obai ne bufu a wotimi papa wudemu nhihye nyina enso asenware no obesesa ehon aka kire wo oba bi nso kwaware bema no ne bufu ya no opa na ni so wo se oware bi bi obesesa hon aka kire wo enti ni nyina kan fo be kwaware obade de na sumu to asema bere mi ntimi biu enti ni nyina eka ho ebiu ho a na watu ho fo afei ofrefo bi aba hello good evening. Good evening, my name is Felix. Because I feel about it. And then come my ye new Felix. Any man kitten kitty, it's me go away. Yet be brave, I dear count. Yeah, I know crepa. I did not come to say go and so Obana Nording on office on them Chen Kuno. Mama go pa. Chidem Kakra on him chain, you couldn't say. Yeah, even say beer. No kuno amano beze sika beze chopman be 100 cities for the week enti ekono no kuno asena obane sika no face sika no besa na wakacho so okay sika no yisu manesa before the week amemo sika na esa obane no befu ono ve ntokwa gidigidi pa eya no sika no na enso enti no no ye gidigidi no ana se so this can ne basa bia afeno no ntokwa so what I say any other na wonye no daily emma no so the man week ni nyina na oba ne basa any say de bia weekdays de bia 20 cities and 15 cities na be man na ka de ama no na bibia atwa say bia na so eduma oyi bia nya de be na obenya bi meda se counselor say o ka bibia chew ntiti o radio no counselor the be boane say oni ne yiri betina se no ma draw budget yini niam a ye use we fie ha enti be hia abcd ne enkoto
anu be bua se wudi sika be man keke no wo be kokoto nyama bia endi mbua o na wo face wo no asa sika no so face no asa sika no mon draw budget no mo needs no mo want nye hia mo ne nye ede ehia mo na mo locate sika to that. Emejidi Sir Felix what be hello, good evening. Good evening. Pacho dini baby afrefi. Pacho demo kano ayum awale no lepi kono de emu edin pa isenti ase no ne tisi no ne papa mo ko mbotro mo kano is difference by na ba with you nim ka kire me nyina nyina ase ni nye adwuma butemi obia de no obi fi se ono want me nye emben wa sana onye no di emma lipan fan so ana wale no antama ase na den is the me ma ngino wa me ase is wale no is the me to so on wale efi ne kwede watie yi wobetimi afra oba ne na tena se ene na kasa na de monti ase no obi abeka ne de na mahu kwan befa so ambesiesie ewo muta tinje problem minim se skafo awale ne omo mutika mo emu yedu no minim the difference be no mo adan oba ne nsam obi chen wana oh ende ne nyina ntase so oba no nse no onyamisuru no obre ne wase a and the bit my ass will give about a can be said so Beman years 1 year 10 years or no about their problem or but the Beman in years 3 days no about their problem or Meda sepana ufrefi the dam further I mean yo mate metwase pa metwase ofre for e wa homa so hello good evening. Hello good evening Pacho me fresh tema okay na oyima nyamisha ni dumapa obo medase the wife menen it na so many years ni na oba no honestly when you see me na eya me expect say as if you we nim see me no eya obe try say obe boss me but nyame ni nye oba no obre no wase ma me papa oba ne che opani na so hu se ni kunu me see ma me na me catch you obre no wase ma me papa me no ka say o tie ye fere rose ma me rose ani sha we bia wo bia so it's in nyina respect oh so we mu say nipa na won ndi no oye obi di share ti se ne a opanel back on the time or obi di share into no man is respect no I think say respect to a reciprocal. The moment you respect the person, naturally they respect you back. Mami Rose mo baba betua meka ewo efie hasan say yes special request. Hello, good evening. Good evening. Pacha udini baby afrefi. Pacha mpese me bu mi di ba na baby kasa. O de enya hwe kasa. Me pacha me kasa fi saki. Yen kasa. Me pacha o. Eya na aware nsem no ho. Papa ya kasa mama kuma tom yim papa. Enti me da mo ase. Manya no eduni eti bia me so ma family wo. Apply ya ne say doctor atwere drama wa akoto no. Ne fa ne boko san se wiase no ye fa nkọ ba bia. Ye say aware ni heaven so aware timi mo obi nyinkyeri. E ma otena sasi social ne nana no manim. Hello, good evening. Yeah, good evening. Mpacha ubebo udin ana so obepese obekasa saa. I'm a pacho me the crunch na me face command. Me pacho your question kakra. Yo. Me pacho me the me ware cry. Me pacho pe say me who this prince e wo like no advisor and a counselor. Me pacho me pay that way no me pay difference kakra e yo medase also ope counselor ne advisor ho asem no pode say ko Google krabe obetimi anya ni nyina ya adekro no afutuo ya futuo eno ya brofo oba ye ya ya futuo obi o ma wa futuo na otenetene ho e wo de wo yem nyane nyina mpo ne ya na ya ware bi kra na business awo ya na meboa be ma futuo betenetene no ba du counselor no ho na most of times wo boa o
emo take wo decision e dey bia bibia esi enti won dwen ye and as emotion abro so onu boa no ado bia say oh baby am adwen me face decision we never papa ma me we never boa me yo kansa oba media na chese ne na family wie wafutu a etwa to kra me da say the make toss aso ne say our yen treating to say customer service ukoto obi wacha nipa kunu kra serve wacha na ebi kra na wacha na serve no ndi shito bebre before wacha no but what about beton bia no me pe shito bebre till because we requesting to no what the bema say na wo serve ne ne je no every day bia na o de oba ho then person make say the bema wo eni age as a bema no enye no bema oba ne ni age as oba no ye nyina ye different ti de be hia ni say fa o yire ehia asem eye number 1 na okunu so fa o yire so fa obema no so okunu ehia asem ye number 1 se me serve na wani gi a meti maka asem ye okunu pa se oba no so serve okunu ne ni gi no so meti maka asem ye o yire pa mu ye se nyema mienu we a awade beti maka enim meda sepa nana wo bi abechia mechia meyere da ka se bi ma bibi tom akuma so ndra me nye bedu fie me free program asi na dia asa me duani ba me ni di wi me da se what me atena se atwa me amini we didi no ase se enti me ho no ne woni ko na me nkwa didi no na e o ya na we laugh about it things like this make relationship work ti me chia na enim masini me ma menum nyina yo wife ene ese da sepa enti papa we de ensem kakra bi a wodi gyaye kwan no Maybe I am a sorry. Me was same be I na me chro edema enkrofo metnaka mkra bi otimin chen. Me use husband as an acronym. She say husband each letter e dey ni gina qualities ben as or ben mana woni netin and our person or warren na me wo ban so dey. Husband no H no is the man humble. Is a humble person. The you does he understand? When maybe we are coming in the Caribbean on Tias Massive. Would the suggestion Papa Bia but once a comedy on Tias yet that? Then the S is the man sober. Is he sober? The B is he bold or brave? Ben maybe you who for a midnight and there we are saying who can cross your nation. Oh, I give un concourse say one a war on what is am robbers aba. It's no pity sorry no besa wachi. Or banu who say beman on it no ye bold cry and ma na ninje. Then the A is he ambitious? Obo obefina gbem so ye messenger or be retire as chief messenger. Ye yin idea just a war banu utility bills prepare wa on mon humodin say obesua de na bi oba grading the standard de bi oti agbem na yen na agbeye na ye shas ye free ha no complaining yo na wo na university ni uba wo nya tiati ga uba na nansen wo posi wo adisuanti asa o free wa ko ba bi obi be chechire no ana fe enno is the man noble. He's a noble person. Or no nam no shiana down for or feel proud. Oh mercy, you meet my husband. Na say bia why ye and yan papa oh washu o share yon kro hu say no yes I no oba ni no oba ni di nanim no oba no kwa nsa na waba yes I so no be di kan nsa na oba na ba na. And the D is very important. Is the man devotional? BBC amujina o so nsa no bompa. Aware ma mampa bo amemu yi ahwe. Obonsam just tempia. What about you the wife? You are the helpmate of the man. Una ye na boa for so the W you have wisdom. With suggestions say papa. You have to make suggestions. Papa na no che so ba e ma suggestions so obema. So obema no weigh the pros and cons of it. My contact my wife o say man Nkommo ebubu kotodwe. Asem no be ko be accept muluketa ahena so offer odbo si nya botre na tie na tasim no
choose out the salient points. We are Berman. We are say, oh, I see. And to patches Kumasana Ebecono, young coffee VIP. And said VIP, a one now may a wine for Heya and Sana. Now, yesterday, no wife a moon near ye. Don't snub her. On would snob or banner pepper. And yet, now the eye is she industrious. Or baby or better to handkerchief. Ni bribia semitima and papa and chain. Men smile one abe farming. Into handkerchief crab at all. You must be industrious. Now, more bear mano. Or who namun to me fan fifi. Then the F, are you faithful? Obebu owa obi sani kunu sika na se bema ni se minibi ebi ano obi sika ewo ne nchen ya ode asi unu ono ransa kidem ano kosi niam no hu seska no fa oba ye dan websan eno answer you be awo hwehwe we said oh asa kura bi o wiska bedem ho afa wo so wa bi so ska wo so nibi wa ko hu so ye faithful no afa. The E, very important. Are you economical? And Namaba. I have full. I got 20 pudi a year biani, where Diana near Can one muscle. You didn't say no cushion. Or be say, Nisika 20 gun or the money area. Then no bet me there no band say, or your wife, or your economists. So we need so sick and people. It is last a year, men can chat to member. I see a woman say, Mano, or be boy. We see near my beer trousers, bear 5, or Bomodian see bear 3, also a bread. Show appreciation. Oh, why are dear? Why wouldn't say me near Messi? Into no minus war bread, and so too young. Sending electricity, and yeah, you know. Me and when you so a brem, that's why I dear. Where too you can say means here, why wouldn't you? Mess Emina, or won't Miss Row. Oh, now what's that? Show appreciation. Yes, oh, would you quite for trousers 5 pair? We see me and San 2 Nukra no ego. And yet, I say, show appreciation. Me that say that the Deacon Albert Nelson Kofiakom and na yeten and cano. Now the cracker mistakes where they see my back home. What's someone would be giant quine? Yo, and yet, there was my kind of say, I say. I did familiarity breeds contempt. Inti say what they call politics in their corruption. Inti no, you who said they better your home as couples. Na we are na ukunu ya dear mama baby was our kamedase no kamedase. The anya ne de no so yensu said they are sorry. And no so Emma warrior so. Obi o ha we ne den kosro ba we oye bone kra na o kan on ka sorry nti yensia said ya ka sorry na we say we career woman na Bible church am pa oba say we industrious according to Proverbs 31 verse 10 na ekono church said yes say oba we industrious nti no we career woman ye ukunu ye bi na o de boa ukuna ye say partnership crime partnership no mo build it together we the banner we so the aba wo na so odo aye odo aso aji say bia bibi na esi na ama bibi esi bibi but aboa bi aka o enti no so we oba na say we ka say be career woman me esi ada bi sa na we say we according to you kind of say Proverbs 31 no watch it no enti you follow principles of marriage no na emboa ye nyina enti me so be ka say nchi ankoma doctor I any Miko Majid Michelle say omo de ka my dream share one ye call back Michia Munina and the Gami members nina. Me that say na Emmanuel Abuajese or Dallas, Texas, USA, and now on Nusu 8 say ma me too can na firi bono on is any bona fu bi o bono ya yira segbe fia no so yema papa bi enwume me show na mo bo adwuma ns kumi enso so hye ns me too ka chepa ya no afre Mary Amiao enso se adwuma de we nani age ho pa Julius na cheche na fe Dominic Nokotu Gideon Bolt Man Piero Kodua Charles Steven Gbanda afi yeboa ho osei
Punani Kofi, Hendrik Vroom, and afe Brutus Sabote. Munyina mo de mwadwenche baye. Ohima esoto sumi nu munyina mwadwenche wanso bre na mientimi ankan ni nyina amamo. Adomdom ye na se na wotwe ebesimu no. Mami Gold, Mami Yebu Esie the Reverend Omaya ye besan ehia medamaboafo ase Menedikin Albert Nelson Kofi Akomo ye counselor, Mrs Agnes Esia Koma ono so ye counselor, Stacy D Mawusi, Mrs Dodu ye actress and the share se na chiri counselor Frank Adom Adufoli ebeka ye ho wa wo frɛ ba mu wa do message e by wa wo share ye da mu nyina ase medini ohema sachiwa hwenepa akrofi saa so na mami esi nyamecha Thompson ebo ayen shine kwa ne be ma tenten na wogira machi ya wa se opeso tonko no ono na ogina onso ye meboafo na bedi de ono na de to Facebook social media enka achu betimi ahye ema ono wabusua monye bi ahye se da be nyina ye de betu ye hofo nyankopon ema yen adechie na chese me no kwesi na nsabe na unumi whiskey kwesi pa wash all of a sudden my voice are different and we need to call